Ano hambai maro tini posal sin borok media borok by palkes malay malo by sin Tripura Baptist Christian Union ni ko borok literature committee ni na bus kanglo rangsak bisi terno palanya mengai sin tiar angmani obonono normi bisin tike sakwanya bagai tini nor by sin malay kaimanta hambai maro chini joto borok media rokno tei tino bihaspai manjaklai chini borok ni je media rok tei hambai chini committee ni sin khorok tamoro manjaklai manka ang committee ni vice president KCLC ni ko borok Christian literature committee tei ani yagra bakhak tongnai bakhaino chini committee ni secretary tei chini ani jabra babai tongnai bo chini Tripura Theological College ni principal sini KCL sini ko borok Bible program no tui nai je rangsak bisi ni ter palai jak no tui convener hota treasure akam bala hambai marwo tino sing sabai na phaimo sini ko borok Bible man mano kitingai bus kango rangsak bisi ter palai no tui nai sing sabai na ni ma phaita abo buskang December ni 29 state 30 targo sen a program senai kang vice president hisabe ani mung sobon da Burma tinubo saklainer musungo sini KCL sini committee bohor torma ke sara Tripurao ko borok sanai Christian association roktomo ke borok bebong orwo dulja ke sen palkhang buskango state level of sini o golden jubilee bisi terno sen palane ni thana nai to ke barana hambai tino sini o hake silamani person paikra tabo next to sen sini satai rokno sen tur sagano normi summan besno khalai ko tutingi barana hambai rangsak ten sangkara bo jaga khai ngaisa chini taklai bisho chini ko borok KCLC committee songai paithak decision sun nawi pekya boke TBCU mission company bisingo St. Paul's School ni open auditorium aro 5000 chek bang borok sabimal huni sen abolo saina kha ke o St. Paul's School ni open auditorium sina rangsa bisi terno sun palale Bible no komporo kogo phio slainai tabu boro kathang tobai kotai sabo phainai apa nabo Fatani boro rokno sing resource hisabe nahana ni sing musung kono sing permission hai sing manai ja umri ap khatar hani borno ke piasini bishmono sing manage kharane bagi sing piabachini final program ka tago sing release ya man ke sing azarabo nor bai te baisha so ke a program botang release ho jadu salni roman 29 and 30 December salni roman sino rangsak bisaya Busuk zara ceng. 29 ni dipol dami ni simi sengi thame and next Sunday ni my sabai peke dismiss me time over 2 o'clock to 3 o'clock hai kanai golden jubilee ngani sikang gunu bisu pan para pala ja khaw bahai ter dal amo hai ter to umya ko baisa pano hai pano sini ko borok Bible New Testament te sumai katal sumai kasam abo release mane juda jorao release ba sengapno tongthobe haina hambai pandarok songsar hui phaija kata ar bono kare chini Old Testament sumai katal tai sumai kasam complete Bible manmano tuigo thame 2013 September 17 अब हाई साल कामरा मुनि खुमुलंग पांदा केसा पतरमा संसार अब स्टेट लेवल नि पांदा न हेपन हम हाइकुन जुबली टेरियाता के बने बगे तिनिनि ओ मालाय मुंगो चिनि बुसकम पांदा रांसा बिसि टेर पालायने अब का अबन फास्ट
kok borok baban ঠিক ও জেনর পান্ডা সংসারানি সালদা 50 ইয়ার কা না ওন সংকাখা aboni sikang kawi thanga haibano sini kisa advantage sungna sini program sungma khaga romunya de je session of right ekdom 50 years kawo abo sini environment ro gase kaham hoya wate panti kori podo phaima no hoine sungna bono kisa usuli tibirika tabo te kisa leri thaijak ma heri thanga exact asik updated ba salano ये कब आप तालो आपकी रोकनी है ডিসেম্বর তো পুইয়া ক্রিসমাস বানি রকনাই ক্রিসমাস তের কতর লাইনাই নরগো 5000 বড় কুমনানি সাও আবো পসিবল দান ন जों तो बनता उन्हें जों तो ऑप्टिमिस्टिक है को थाई जों दी खा बाजने करी खास रंगी नो जों वांसुले मा दं खातुंगि मा दं जों खा वांसुले खातुंगि मा दं लायो 5000 से गोबां बर' कुसुम लायना होनाय गावबो तो अबन से बांगिफो मानो बांगिया फुनुगि मान तामु हमले सिनि कैसे कैसे एसोसिएशन नो जों किसा पांडा पटल के कुथुम लायखा अंके आरो 2000 गोबां रो पांडा बर' कुथुम एगे रमैना टीवी शोनि अंडर सदन एसोसिएशन कैसे दंगो जे एसोसिएशन एज अ होल बाक्सा के कुथुम लाय सिमाले बेरे बर' बांगमान हाबर वाइज ये कब सर्कल वाइज खागी से सिगर से उनका मार कर ले सो आप सिगर बड़ो कोथम मार पालो लगभग 1000 अब मार अगर आप हाइनी बाकी से खातुंगी वांसुले तो वो आओ जिन बस कांगने ओ रांसे बिसिटेरो 5000 से गोबां कोथुमनि मार अजे साल नरगै नरक टीवी सीईओ सिमिदा को पालाय नाकी जत जेनेरेशन दा कबक तिनि पाने मिस्ति बलैनो हमबाय मारो जों अब मुंसोरफोरनो जों खागै जुदाखौ जों खालायनो मुतिया खाम खालायजाग्ला अब कक बरक सिबा कक बरक बाइबल सिबा अब जत डिनोमिनेशन जत बरक कक बरक सानाय रकम बागे बिराद इम्पोर्टेन्ट मा बाय जों केबनो बासुइ दं जायगाया जतनो रिंजागो अब ख्रिस्टान फांथों नन ख्रिस्टान फांथों जों मेनलि सिनि लिटारेचार कक बरक डेभलपमेन्ट माने बाइबल होल बाइबल को ब्रॉक बाय माने बोन सिंते कोतर को तो तंगलंग ने लिटरेचर डेवलप खायनि या फां तो बोन मा मा बाय बोन बाकी जों बासुइ केवल जों रियाता जों जतनो खाबाय कोबो आप पांडाव फाय मानजा फायनि सेलिब्रेशन का तेर रो खदांनाय मानिखनि आलमु पाइमु तंगै मान कल्चरल प्रोग्राम तंगनाय रोसामु मोसामु तंगनाय आम हाय गोबां मा दं थंनि पान्जाराव आरो तंगै दं जों त्रिपुरा थियोलॉजिकल कॉलेज नि प्रिंसिपल कैसिनि जुबिली टेली कन्वेनर सिनि मिस्टर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विश्व कुमार देववर्मा को शेयर KCLC-नि बाइबेल कक बरक गैमान मानि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कमिटी नि कन्वेनर गै खा काम या फारो एवं तिरिनिओ प्रेस मीट नि बिसिंतै साख्लायनि मुसुंगो बसकां डिसेम्बर टालनि 29 and 38 डिसेम्बराव जों रांसार बिसिते पालायनो थाङै दङ कक बरक बाइबेल इन कक बरक जों कक बरक बाय बाइबेल कथा मानमानि आबनो जों खालायनो थाङै दङ जों आरो जत बरकनो नखबको शुधु ख्रिस्टान या नन ख्रिस्टान जारा कक बरक खामजाकनाय एवं आरो कोनो डेनोमिनेशन बार करै चिनि प्रेसिडेंट आबनो सानानि नायखा जत डेनोमिनेशन जारा कक बरक सावै दंनाय ऑर्गेनाइजेशन रक बुआरो पार्टिसिपेट खालामनो आबन बागै जों अबनो हास्टेनि माने हास्टेनो किटिंगै स्टेट लेभेलाव अबो खायजानानै थाङै दङ आबनि बागै अबो कायसा सिनि दंथुमनो अमो सुदु कक बरक बाइबेलनो जों मानै सेलिब्रेट खायगामतै एक्सेल अबो कायसा बेलाय खापां सांजांनाय कक मुखाय कक बरक लैंग्वेज बा कक बरक कक तिनि साबजरा आसबजरा बासाय दंथानिबो
kok borok Bible ni kubang ma tamuni sanai taisa mung tongo suba mung tongo arana hoite जों साइमनो कक borok ni je sentence structure grammatical scientific grammar rok je जों manmani abo actually जोंgo Bible kathar samai kathar ni bisingtui no bo जों mankha abo ni bagai omo kaisa sin bagai kaisa milestone abo kaisa sini bagai lai muitu kotor ke muitu khlaijaknai sal singo bono bagai manja o kok borok Bible man bisingtui sini culture sini language ro jotono restore tungmani जों nukha sini dapawo sini khodawo aboni bagai omo irrespective of religion and denomination abo जों jotoni bagai no ekta kaisa rangsak jora nei angkai tini abono saklainai musung जों बेखौनो खतम खाजाकावो no जों साग्लायनाय এবং যে এক্সপেকটেশন সিনি তংমানি আপনি বারা সে বরফগুলো চিন্তা জায়গা ধরে মানে মাই আমি সে ওয়ান লাইতো इनका किसा साना मुसुं एक्चुअली बाइबल कथारसिनि बागै जे ट्रांसलेट खाइख्लांनाय बा कक फिलनाय कक बरफआ बुंखाय न्यूजीलैंड नि फाइनाय बख्रब इंजीनियर रेवरेंड बीके स्मिथ वो त्रिपुराहावो 1956 फाइया प्राय 62 रकनि सिमि के बो किसा किसा वान सगै 68 रकनि सिमि के बो ताइबो बिनि विजन पताइबो सामु खायनि सेंखा बोला 72 नि सिमि अंकाय बो माने 62 नि सिमि अंकाय बो सामु सेंखा आयां काइसा बास्टलि ताबो सदर साउथ बिश्रामगंज आरो बो नगबारा तंगै मुसुक मुरुगनाय रो बय पालखे थांगै सराइराव गैता मुसुक जारा मुरुगनाय बर' बायखे कक बर' बक सोंगै आम तेके चिनि बागै खाइगेलां खता ट्रांसलेशन के आबन बागै जों बर' मुते बताब कथां दंखौ हाइपानो थाजिं सिनि प्रेसिडेंट साना नायखा गोबां मा फायनि हिंका बसा सालमानि बागै ताइ कैसा अंका बो बिजाति जनि बेपार दं आबन बागै बो हाइमा हेबनो बो भिडियो कॉलिंग तै बो मेसेज रो ग्रीटिंग्स रो तुनाय आबो जों बनो साखरै दंबायो बाय दङ आबादा गाव साबो पान्डाव फाइने हमले सो जत टिबिसिउ नि डिग्निटरीज रो फाइनाय गोबां मा डिनोमिनेशन नि डिग्निटरीज रो फाइनाय जरा ट्रांसलेटर ताबो जे कथां तंनाय ताबो तंखो चिन बिसिङो जेमन रेवरेंड जन बहादुर बर' फाइनाय आपतेकेना सिनि बिसिङो जरा स्टेक होल्डर्स फाइसो फाइनाय जरा स्कॉलर्स जरा कक बरफ मत रिसर्च खाइनाय बर' फाइनाय आपतेकेना चिनो सेलिब्रेशन मोसांनि बासानाय हामबाय आंनि गलबो ताइ कक सानायखौ सिनि बरमगोना सेक्रेटारि रेवरेंड किशोर कुमार वर्मा ककमारगोन हामबा नजोको मीडिया नि ओरा फाइ मानजार फैनाय आनि पांजाब मा सिवा सुब्राय जिसु ख्रिस्टियान सिंगिते केसिल सिनि सेक्रेटारि रूपे नकमा हामबाय ini belai ke tongkok mani kai abo asing busing salanda abo 50 years completed kok borok by day sini mani kok by day Bible sejak mani o Bible sejak mani abo 1976 20 May completed to o Bible sitani puila kaito samungot haba mangkai Reverend B.K. Smith rukai bini logi puila ko borok ko jokhon Bible sijako a Bible to gabagi 66 books to Old Testament and New Testament gai New Testament bijab ni bisingo Luke kot makam puila sini kok borok Bible by sijak a kot makam no sitani sam tangthani kaito wana masinse kamang sinse kai samgot baka sini
Romesh Deborno. Bini bisintikai abuno completely translate klaimani uklubo abu sada sajak bai kha nai de pori bai de nei rulaili boi lugoi tongpo jagai klai ke chang bai abuno pori lai kha yasak bai kha abu tikena aste kha o Bible 50 years abu complete kaham enggak abu no ruk sai no sing jora kahama sini bosanggo o December tahun বিশেষ করে 29-30 sini People Baptist Christian Union mission compound ni sample school ni auditorium o singo program no khajan baki wangsu laita ebong a wangsu laita ni sing busuk jora puthum manno puthumnani jasini asol sini target kai puthumnani to target no kai jono lobnani prosinsa khani tongkhogui sini amani kok bai sini mani kok bai sing mapuri mani abo sini bukhani kok no sing sa sing sai khulaya tongkhogma bu sing bai kai to sing masik amari play back a kokro bai sing tabu basai mano kok sai mano sini musung mani no sing focus bai obo saboni obodan he kaiter one of us in sakai Reverend B.K. Smith they bini logisong Mrs. Charles Smith unfortunately hangai bisiwo o kwekra mas ni sedang mo blokri kya tab B.K. Smith ke thangna tongpo ebong abo ni bisintike o program no sing thailani sepman mani bakai salnei a program no sing thailai sina abo as salnei program o jo to denomination ni borok jo to musumi tongnai borok khap pujagi tongnai rok pok borok sanani musumi tongnai rok seinani musumi tongnai rok borok no tong thokma bai khap sangui khamo aba hake kai tor hamari remani bakai azaro osini bagai kaisa rangsak bai bini a pai playa kok kai rok no sini amani kok bai sik from bagai sung tong thogi khatsani kai tor sung tham sini alam ba ko kan sa jaga sejak mo tong in the beginning was the word and the word was with God and the word was God siri sitin samno ko kai tor bai tong ako kai tor bai ako kai tor and bagai ako kathang mani bagai heaven and earth pass away but my word will never pass away o sungsani bebak mane khani rok mai thamena kintani kok thai laisa pindek sapan mai marga and bagai ako thai man mani bagai sung wan subo mongkai ter sini bukha kok so sini khani ma hamjak mani nok thakya ebong sini amani kok no sung hamjak mani no chengkha এবং ako abo si doktor no samami tisati tinambo abo wala masinsa kamang sinsa kay sa kanya sinsa an bagi simplay tong thoklai ja khatung lai ja sing abriti ko bos khalai ja sing taibo wang su o sini stabo Tirpura Baptist Christian Union ni andro babo gay 19 association out of 19 association bisingo 10 associations the co-working speaking group association so sing atene association ni boro khatung khaza mani bising tikhe a celebration sing thailene tong thogino thailene kaitano log lai kaitane bising tikhe sing hambai a program sing thailene an bagai o 50 years celebration o kha tongnai joto takuk te bukuk song te joto musungui tongnai Bisna o tong tuti phana phana ni bakai khatung oi tong nai ro borok no sing ko inani musung oi tong kai a sal kai to sing mo mani sini amani kok no sing no mani abo sing amani sing adino tong thok ma bakai ko sing tong thok ma bakai pa ni an bagai sini elam bako mo haike sawo a sample auditorium mo sing jokon phanya thangana a phanya thangto sing inaugural service jo to boro khai sing puila sangai pro kai to ne wana ma sinja
बिनि तैदुरमा बिनि नायकलमा बिनि 50 years बिनि साबगम तला जोंनाव प्रोटेक्शन दैजों माने आबुनावबो जों वन मासनसो गोबां सिनसाखै जों प्रसंखार लायो आन बगै सिना दंथक माने जरावो सारा त्रिपुरानि जत बर' खाबाय खुबाय हामजागै थांनाय आमानखौ जों आककनो सानानि बलासिया सैनानि बलासिया जों आबुनाव वानसुना बलासि गायतर सिंह रुमानि सिनिलासि दैगै आबोसिन खौ दंथक मा फायो थाबजों मा फायो आन बगै न मिडिया रो न जों आबुन सानानि मुसुबो न गाजरावो न जतनो फाय मामजा फैगोन आ गायतरनि आमारि मानि जराव जों बै बाक्सा गायतरनो लबै प्रसंसा खालामबाय सोंथाय दं गायतर बिनि कक्टाइ रखम जि जतनि सागा खोथा किसा ओरैनो हामबाय जों दिनैयाव मालाय बायथा जराव फाय सफायगा और किसा मुइतो ख्लायनानै मुसुमा होनगांखै सिनि कक बरफ कमप्लीट बाइबल माने बिसि भाषिका का माने 50 years का 50 years का सिरिस कांगनो जों बेबोनो पाइसुबे कमप्लीट का मान का 1913 बिसुबो गाफ्रोम जों सेलिब्रेशन को खालायगा ओल्ड टेस्टामेन्ट सम्पूर्ण बाइबल मान अब बाइबल को बरफ बाय स्लाय सैमुंगा माने ट्रांसलेशन और गोबां मा सिनि खृष्टान लिडाराव इनभल्व दं और गोरों आरो बिसिम जों मुइतो ख्लायमानलाव साना मुसुमाखै सिनि टिभि शोनि फाउन्डार निउजिलेन्डनि मिशनारि सिनि बिकेएसनि दाबो बो गोथां दंखौ आसो गोबां फानग्रा गैयाफानो गोथां दाबो दंखौ ताइ सिनि बरफनि बिसिङाव आरो डाइरेक्टलि इनभल्व दंनाय गोरोंनाय हिंगे सिनि आगिवा आजाराव टिभिसनि इभान्जेलिस्ट सिनि रमेश दाबरमा वो बास्तोली बखाती बिश्राम बास्तोली के बोके बिसी किसा सुकांग बो थैयाव आहा या तरी था के बोल या गलो चिन बाइबल ट्रांसलेशनो किसा सुबासो अंगी जमाना होने से पास्टर बिसिङाव पास्टर जन बाहादुर साइना का बास्टर जन बाहादुर आरो इनभल्व दं बो बिसी किसा सामुंतांला का बोल या गलो हाकिनो तेरे तरह गोबां मा बर' रखनो इनभल्व खारि आबो सम्पूर्ण बाइबल चिन को बर' बाय मांमाव ग्रोंजा बर' बिसिङाव चिनि रेभारेन्ड पास्टर प्रत्यक्ष जमातिया बतङ के बबो जे मानसागो जरा रोखा गोबां मा कक सलाय तानिबो बिनि कक थैरको आरो ग्रोंजा कका चिनि बाइबल ट्रांसलेशन के बोलो करे पाइथा रगो इनभल्व मा तंखा करे तरके चिनि पास्टर अनिल मोका खुवाइनि पास्टर के बोरो खाइ बोरो रगो आरो इनभल्व तंमै दं के पाइथा गो चिनि दं बाहानि बुसला एज ए क्लारिकल सामु जबो तेकुनो बोरो करेंगे बोनो इनभल्व खाइमानि यागलो बसे गोबां कोखे इनभल्व मा तंखु का ट्रांसलेशन सामु कॉकटेल सलाइमानि वो ग्रीक नि इंग्लिश नि को बरोगो हाय रखे गोबां मा को चेरी नायै को सलाइ तनबो सिनि मार्को ट्रांसलेशन नि इनभल्व दंमोन अम हायकेनो जों ताबो बाके जों बिसि बासि काजा को 50 years गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जों फाइनल थां दंबा एके कसारो चिनि सदर नर्थ नि पास्टर नीलमणि देवरमाबो आरो बिसार के बर' मार्क पास्टर अनिल के पास्टर नीलमणि बर' खरक के ऑफिस कैसो ट्रांसलेशन सामरोबो मार बेरकना हामबाय तिनिबो अबरो किसा इनफॉरमेशन पाइसुगि याफानो चिन को बर' गोल्डन जुबली सेलिब्रेशनआव किसाला साजाकनानि लाबोमा नंगौ आं